Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, ya guawo, sakuma ya guawo. Aye, ya guawo, sakuma ya guawo. Nakole, kafite. Nakole, kafite. Nakole, kafite. Nakole, kafite. Enye me abladi abi ko dehe abi mi penye ni mi hanye awa atu hu kemba Anokwale Yɛ Ga ni femo no Anokwale Yɛ Ga ni femo ne mi nyenye yo Naa Korkoi Achereku onu shishinjio onu shishinjio sabla inko info iheno nengba wayo mwene waba ni Aklekweiman ye aje nkotoku akari na afio aye sen yele wakana chinka waba bi ene ni wakemeni meni yo bi ene ba na sanigba wote me pia walepo ake manko ye manko se ni gamamani ni mene Anokwale Yɛ Ga ni femo hewo waba shejeme waka aje nkotoku bi ba na sanigba ye sen yele ni ameyo he na megbala ni bi ami amechonwo tonyele omo ye Anokwale Yɛ Ga ni femo no wota obe wakpate ebe ni wata ebe hunshi shimonwo sanjin ke wona wonu hepe waya ni wa chashi wagbashi ni Anokwale ni yo na kansane ami hu wolo wakabahwe onye dabo ahie bona fe ni ga Anokwale ni yo mniye nye jie nye no kajamni nye ha wotwa wo hishiraw ke wo ba be woke Aklekweiman bi ba na sanegba ye amesen yele yeli ye hewo. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Tamabeni ihane nyelida ni wote wafo wo hiye wonaji nke wo eba jepo ye Aklekweiman niji aje nkotoku ni amenye amesen yele kinye ba kwe mo fia mo ewo ni ye futa gama kusunwe hechemo na kechu ni sen eke hechemo ni ya no hewo mo fia mo ni ba ye ne ke yele ne asani mini ehe ache no hewo ni mo fia mo efe eye mfuta woke ye onukpai ni damoshi ni akeho yele akefe yele alo ni aho oke ha yele wakamba na sanegba bona fe ni amegbawo ni amechon wo ne ke yele ye ni ne emi nchoke eshishi ojogban ni ha woke ye ana sanegba abladi abi odehe abi wachi wobenke wo mami onukpaye ekumi ima ofane twane chogbe ko Ka kwe ayika akwe ima kenkle mamba ode manye manye ablau ima niwa babi ene wona ake ye baba o alo mama me baba o ebua ameyina ye shianem ni kenkle shianem meni shiani ufane mantsɛ shia dibie mantsɛ me niji ni Aklekweiman mantsɛ me shia dibie ni Aklekweiman ke ake ni Aklekweiman na me feel ni Aklekweiman ken ufane gbese fio ni Aklekweiman gbese bi ufane obanya ni ojale ne ken yele yeli nem ni achon wo ojogban o ewa cheme kenyeme ne babua shi bie mi banye o manye mi hanye nye mi hanye aheko hu kenye nini nyechu beje loko
shiwabalina woni meke woname kusung nimbanina na chuoji kesho tomochi lo chienyo na ba ye brunya noni hani agbabobia de wo hale ni jisen na ba agbabade ye bie wo hale ni ye ni wo shojo wo shobo wo shado wo shobintin no ewo no mi wo hiene ni yakaba ni na wo bi antone twa no mani aba Ima waka trashidam gbala mommy watch achon wonu shishijogba sen yele nu wobane ahani inan liake oji yo nupa ni damoshi ni akeho neke yele ne ake no hia fa fe ye ni yo bi efen hewoni achebo ake ba damoshi ni aho yele alo ejigbena no yo ye shiane ofa ne ejingbena ni yo ye shiana ke mi juose ni mi nko ni ndomoshi ni nko bla ye bie na me fio ni bie fe na me gbiona amba bi ofa ne no kefa wo fi o ye gankusun na yo juose he ofa ne wo gankusun na yo ni juose yo nupa ne da ne fewu ne ya atuase legimoni itai shibomo no fio no ya atuase otai shi sake afi oni ne shishin ashinawo da no ba ni otu ne kenu chumo fa ne je fi a eshi afio na kan ye he ko ma afio ni neshi he ko me hu wo fi ewo ima oje Aklekweiman cheshiane fa ne shiane no na bidi ni Aklekwe ni ji namo ni Aklekwei ni blemamo na wo le ne gboda na wo ko na bidi ni bencha ke ni Aklekwe ni ji enyono nabi eteno nabi ji yo ewo ima te ni homo te nyeji oshishin aha te ni te agbe ona hu aha homo bonu wodi oshisiji ke onupa e batila shie abaye se mpai ka ye se mpai ni noni ji kusun noni ji chimo mantsɛ me onukpa e ba ya chumi na me hu ame ba ye mpai ka me ye mpa me tan won wo ye me ni wo juo say here won wo ba ju ame ke what dress ya me fine ke na gbe no na ka ba ya chumi ji aba shi oto na anya ha se eku na ba ho potonpoto ke ka kusa anya ha le eku ke wo ke gbe won chumo na ima kejo ke nye inle ake boji mo no ju osin ehi me ko me hu fata o he no ke ya na kan senchu mi be na kanoko ta wo ni o fa ni mo ko fita yi o da ke ni ise mi da we sani na kan mo ma tun le ken da ni yen ma fe ke le hu ekwense be ni chu ake moko ni o chula le na jin ima amabia ke keji anya ayami gbawo te ejite keji ake aju sen he ake wole ake wogbema de san le ka ake aju he be ake nu ke kocha ke samna ete mose ni asha he na kan no konye fi onye ha asenjin da bi je na kan noko ni se ka wo ba aju he wo ju he kan keke si wa yo nsho ka wo ye nsho wo yin kocha wo yin samna wo yin lavinta wo yin pada wo yin muni ji onwa ni ka wo ju wo ha wo ta keke wo ka dress le ka wo le lavinta ko first wo ba wo le pada keke wo le lavinta ko keke ahale oto keke je yo me bia mi na akpa keji ake kocha ake samna ake lavender ni asa ake powder hu gbe oye oche bemni ni ake powder ba aba fole alo afomu afo apamu ewo ke ake powder hwe here me be ko na ke muwe hu pale ake flo se ipoko ami benoko tomo agbole sen kan ake flo ipoko ami si pada le ka pa anyeme okay keke he fi fo yomo eke keke sen he efe fo
be eko nyenuo Anokwale Yɛ Ga ni fe mo no pe no obanye ni ona mboniji ni aknoniji ni akesenji chomo mi keji ake ajusen he begmene o hannyele ni Aklekweiman biye ame yo onupa nile ekpa wufe mo eya chuase ni keji ake akpa wufe mo be nyenu oshishi no ni ha bo hegbe ake obote senchu emi ni oko ni nepo anye amo sen he no hu se ekeje mo fen mo keke ni efo chuase ke wufe mo ni yami shimo ayeme poten ni acho ke ya na kansen mi ni ejigbe na hu ni ake hambu ake yo nupa ni ba chu neke nuchu mo ne ahasen wonyele shia na mi ni eje ni awole ake moni baju sen jele pe ya senchu emi shimo chula moko najia bona fe ni waseko keji ya na hewale alo epa mi nchele alo egbojo na ekansa mi ni enye chu emi ya ena moni ba ye ese ni eba chu neke nuchu mo ne aha sen ni wana wale hu ake neke nuchu mo ne alo sen yeli ne ayo le keji eshe ochi enyo ni abaye blonya na kambia mi ni ayo sen yele nya wo bia yomwe ni etwa wono ni hewo ni afio neke nuchu mo ne be mi ni eshe ochi enyo ni abaye blonya shije be mi ni aye blonya ata alo aje afie shishi ejake maka enya ake ye wogan kusuna wo new year nje wo focho la ke new year afi he woji oshishi keji aye homowo atape be woje wono shishi ye wo calendar no mini he wo ni keji abaju ne kesen ne he alo abaju le sen afe be mli ni woje afi shishi bona afe ni ekeshade aha wo kayami shimo amo keji abaye blonya ni ji blofo ma blonya dani aichu ne kenuchu mo ne aha sen nya hani agba wo ne kesani nana yo blonya no ni hane bale na kan se gbi tonton na te ta na kele ba na kan bila kan yo ka kan le ke she gbi no ni benisa na ke hale ni na ke hale ni okay but pako yomu egbula mi echon wopoten be noko hewo ni afio no ni afio aju aha lekeke ya ke be nse na ba ye blonya ewo eji ya ka aya ye blonya ewo be aju sen he bona afi ni le ya ye blonya shimo akanio noko poten hewo ni ajuo aha sen wo ba ya no ni wo ke me kokro me hu agbasande bona afi ni ta ni wo echitan agbala na kan ta hu mi achonwo bona afi no na afi one kejo ye hia ni okwe alo ofu onu eno ni okwe onu shishi no ni hewo ni afio inya kokula ai benyele nyenyen Naa Korkoi Achereku mi esane he na kan jemen ya madon he fio maba Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. banyeme tamobeni nkenye nasanegba kengmene nkenye eba aje nkotoku oye Aklekweiman ni amenye amesen yele noni kemi Naa Korkoi Achereku ebaje ko ye bi ene woke ye ena sandigba woke shia nupa hu ba na sandigba bona fe ni lehu egbalami ehanwo noni hewo ni ameyo sen yele impa mabaden manye ekon ofane obanye ni ochon wo ogbe ke moni poten ni jibo ye shia ne Achọmi Emmanuel Adu Ayite meji osi ahene ka wokunu pa ehiane ye ni Aklekweiman woku emi nche ni wo ba bi ene wo ba na ake afe ni ye futa ashe oto ke no wo lo fe o fi amo ye mi nse mi wa bia ke mi na eba ake aye sen yele ni ofie wekunu pa ne o fine
obanye ni ojale mi ochon wo fio. Yo lele to moni oba ni na nakani ka aka yese ye yele o mani ni ji Aklekweiman wo ye gbejan to baba o ye gbejan no to ji ekomeji kenkere o manjina aka o manjina ma e ba dum ede wo oni me ke wo na me ame pe ne ke ni ne ko ni ka ja ke tomu no ko mba ba tutua ma lo hela ko mba ba tutua ma na soli ni ne keke eti lele wo ka je shishi so oyi o magina ne yele so ha to ne challenge oyi asafo yele shikun eno ye chale mo ba yo bonu yele shi obonu yele wo Obonufoi ache ikanmeshi te ba che mo ba ne wo mo ko ni be ní àfi ní sanikun afia aba ene o ihi wo nye ki seno le nye wo shipe ni wo yi yo mene ko baba lo ba na ka bi ene fe ni ye be o manye ija ko manye yele ba no na yo se ye yele No ewo inche masumo ni male bona fe ni wo kwelo ehun ale meneji onuchumo keji aye sen yele ne akeni ofe shianupa yo inu chumoji ka abaye sen ye yele me shion pa ni be no ngolo ma ja cheme mo pe mo dio bi ene mi wole mi kama mi kita no no pe no ma ka mi be sana ohe oye lele to bodin ke man ke ne o ba pe ma ja cheme fe ba pe na ba pe o ma ka ja ka je no ko ne nwo yin gbe ka ka Obonufoi ache gbe hin ti ko egbe po nu ocho wo nche no ba pe o ni ba che se ye bi ene ke no fe no ake ka je chele wa tu kusu ti ja na ka ba wo ma hu man ke ni wa tu se kusu no boni yo mi keji oke mo fe mo ni yo bi ene bo wole boji osi ahini nchuake bo wo manche bo wo jase bo wo no fe no bodi enche hu na mo wo bo yo mi je nche ifi ake mba ni na nche mi ni mba ni na nche mi cheme me fati ni ko oye ni o benko che ka efe no ko na aho ni ni ke she ne ke bi e ko ke no bi ne ko ke no ni ene won kase ni na lo ni cheme fati be mi ehwe na bala ke mi di usan beni chuake be bo gbe na je ni mokowo bo shimu noko no kase ye himmi eni yo shin a iwo be ka me be ochu na kanoko ta wonu wonu shishi sani ke eshiji meji sen maache ora meji maache ni no mi ka gbe ke ji je nche me pe yin hin ora ka yin yin mi pa ku le jiche no wo ne ke ko ye gbe ke o ba ka se ni ka jamedi no ka ja ke shi me gbe me na fe ti na me ti pe o ka se ni ole no ka se no ole bo tank ni ma fiti no sani no ka se ka jamedi o tu eni keji mi mbibo ne keji yake imba ni majela mi nkwa wonunu shimon wole ake Aklekweiman ne niji Aklekweiman nye ho gbese eshishi ni chom yake nye yichu eke nye hiwale efe eka gbese no hewoni imbio ake na moni wobwe ake wekune ni to manche ye biye beni chu ake be manche ni tagbese ye ehewale kole hu kan bi ene ni enyo ni ewuto manche alo eto jase alo eto moni le esmo ni eto no hewoni mbi ake ani ekole le etobo ake wokunu pa ye bi ene ewo damo enajian bona fe ni manche yeli jase yeli ke fabi ni ehwe njo lumo yeli e ma na emi bo okwano bona fe ni eye emu no hewoni imbio ne kesa nene yo no yo mi ji lele san no bi mi na kan lele Aklekweiman ni ji ma ni o je gbese ni gbese e o che ni yo fe ji gbese manche
Lo gbese manche no fen lo afi esani le ha o iwale. Lo ka fi. Lo ne ke wale ne gbese manche hami. Na kan noni ene eji noni wosumo ni mo fi amo ayose nenu shishi eja ke wo game wo sanejo bono fe ni keji otashi ni okwekwe oka awia aka Aklekweiman bi tashi ni mokoni ke e kase kusun ewo ehehia onpa ni etoto manche ehewale ni eketo manche ni eketo jase kelumo ekoko me ni ehye fe eko keje gbese yemi eja ke gbese ye yiyi chuwe di gbese ye ji meni to neke mane waya no ni woke woche agbasani nche mi nkwa neke he fe one ina ke jata damo ose wali ake game keji obayo se wo bobayo se wo ke shuo kadowa meni ji jata ni yo ose Yo nani o mi ji to ba ni nton mi ake. Aklekweiman wo je gbese. Ni wo gbese manche yin. Gbese manche jata jinoni eyuso. Gbese manche la ji adonte hin ni ye gafen. Lo le yin wo yo. No sambo. Hello e kadi money no sani wo yusu. na kan be ni kase mo no mi wo hie benyele Anokwale Yɛ Ga ni fe mo ni kase mo so wo bi osanjin bona fe ni wo mani wo hie se kemba wo se ko ke wo tashi ni wo na bi wo bi ke hoi ni paako abaafo bi ake nche nye mini ne be okai ake ye Anokwale Yɛ Ga ni fe mo no Naa Korkoi Achereku nke boba ni Aklekweiman ni oba yose no niji bona fe ni ka ogba ogbale ojogba wacha no nche o fe wokunu pa o kase ni mbaba o ni no hewo ni ole ake ye be na mi ake ene fon bi ni ye be na mi hu ake ene hu fon bi papa bo fai jele mo mi o chon wo ojogba Aklekweiman nye je gbese hu eye sho ye gani ami meni kenye babie ni meni hewo nye batomane Oyi wa don. Nani o mi ji bo ni fe ni wo ba je bi ene ji. Wo gaweku ni yo acho je me ade akwa we. Ade akwa enye menu ji ni Aklekwe. No wo ade akwa le shone yo. Ini Aklekwe ke o keje na kan ba mi fo efi o ko no aba. Ni Aklekwe yin ahun ni ba to bi ene. Wo ba ni Aklekwe o kwa fo ni. Ini ade akwa le hu wo le yun ni. No ba ni fe ni o ba je bi ene. ayo be benyenu game wosu ani nyele akpashi ashilashi be ake ni Aklekwe ete shipa efo ehefio neba na ntue etwa keje nshona ke ba papo ye bie ne ba hye bie ne ke ba to ake no kwa afo ni wo be bie hi chikon hi hale ni ekebaka manem nche nye shikpe wona eko wobakwe ni inkwelo ehu ni nkechu onu chumone amehingme nwa amena ewo keji wona eko wokwe wo ba sun ake ogba wosani ke wo achomomi nye tenye shikpe ni hate mini nye fe kusun gba wosani Yo nani o mi ji efi ama keshi. Nye so a wi mo bi o mi je na kan. na kanu Nye so ha to bo ni keto ye wi akeshi ke o ba gbo ne ke kusun se ni mo ojo shi ke jo so o manjila ma ba domo de kan ne kusun wo tu ko je no wo ba asafu wo ya asafu yele ke je oja asafu yele wo ba obonu shi nyele anyokwa sa ni wo obonu nupa egbe shi ni wo yan obonu wo yele npa keke shi nye keja keshi oka wa yese ye yele wo pe wo nche ni wo wa kulo ni batana ni no pe no se ba ke ofi shi nye wo nye oni ashe na kan ne no wo to wa bi ni ye ku
ni ka wa ka shi wo wo fi ko ni wo sa fi ni wa ngon wo nche de ba fa wo ni wo nye wo ma ta ni sa ni wa ka tuku shi ni wa ga tu ese hi ayo ewo be wo ye hegbe ni wo gbala mi ake ni ame Obonufoi a mantsɛ ete ba chemo na eku ese ba iwo anye ni ayo obonu nino hewo be beni ayo sen yele ni efi oho na ayo leke eminjele nye na kanye ye shimon kusun ni sa sen na kan kusun ni afe aha sen wache oba dabo shikesa ni papa no kewe yo yenye yi wa don ni me danye shi pero ni ko pe ja fi wa fi na pro ba nya na wo ye mu alo te di kwa ka fo te wo yo ni nya ka pe woku e da mo fe mo kaja ka shi osmo nya ka pe e o ba bi e ni kaja ka shi e ku ami yele ko lo no ko no na mi ba no abi na gbra mi a chon bo nya ka pe e gbe yi baba o keke e ko pota jase ko bi e jase puta ma se amo to ni no ba na gbra mi a chon bo ko na fi alogo ni ba na to ma nya ba yo be wonu mo etwashi shi mo mi intekoshi nkenya hia mi lolo aye sen yele ni neke sen yele ne efi ake nkenya choma ko mi dan shi nkenya ba ko kotoku dan ni wonako sen yele hu ni ayele neke blofo ba ke moderate neke dan to efebo na ape ye aje nkotoku ele anyo ayole na kai jase ye bie wojo mfe wo shinle wokele hu ba agbasani ye sen yele yeli no he wona afe ni le hu etwonwo no ni ele ye sen yele yeli he ni egbawo boni bale boni etele ke monitole ye aje kotoku madon he mabeko Aye, Sakuma Krate, Naa Korkoi Achereku. Aye, Sakuma Krate, Naa Korkoi Achereku. eche maba manye Manye jua brao. ana ina nli aka ke Aklekweiman nye gbiji nye baba o ni na kan gbiji nye fi ake eko ena eso he obanye no chon wo omi nchojogban Yo, oyura don. Be boni watche. Ni osi ahene wiye na kanon pepepe. Ni woni me alona na kanso me plaka jade akwa we kwaje kotoku mane mi. Ame nye lolo kete hie. Iwo na afọ bi ye ni wo shuli o be a hie ahun agbe nsan wangbe. Iwo ni Aklekweiman gbiji ye ete ahun agbe wan ni ami. Eni wo me ni nsumia jase chejimi acho mi ni akramakwashi kenkremo. Nsumia gbiji ye ekome niji ni Aklekweiman gbiji ye ekome dinu. Aka ni bia efe wo be machine ni wo echo kan bia wo fe wo echo kan gbesi ye wo fe wo ba wa ni Aklekweiman kusun keshe afi iwo kenya na me bia ne wo fe wo ba ni Aklekweiman sen yele yeli eche inleka ji obanye no ha me na aje mo shi ama bibo ake insumi amanche keji awole akeleba shi ane yo to bo no yu o fi ake kenkre no ke wo che gbasani ye ike bo ake edomo gbese sen najan ni to majan cheme ha gbese ye gbese shikon ne no ke ipopa no fe na kan lele mini ntashi ne le kan mikitan shi ana atomi ye na ke mi wo nsumia ke manche ke he wo chi fe shi ana atun wo fe wo kusun ha wo niji gbese gbiji ni yo Aklekweiman shishin shi ana niji osi ahene ni ta o ma se ne ke bugbasan ne le tun ne ke kusuju ne fe ha wo e o ke wo ba bi e wo shi ami wo ba na kan pepepe be no chom yake keji ake aye ni Aklekweiman bi ye amesen yele be insumi abi nya onya ye sen yele na kano pepe o ka me fe ja sen ofa ne chomo wo
asani kwen wo che achon wo shini akeni ba Thomas emomo masumoni ochon wo aklowa ekome ni fen holo neke Aklekweiman na shishi yo be ke machon ke je kutuku kutomo rafiki waye mantomo ahiabo papa ahu latte man kwakuse nsumia ahun ka gbe nsanwan afutu isumi ane e egbe ye ntu emi ntamo ganwie mo onye no ochon wo shishi yo be nsumia ona ake tafrache wo ni kanso ame na meje nshohie na me ba ame hishi ye nshona titiriu ni wonye me achemme alo akanse ame ye woku igbe iwo ni wo pla ahun ke ba ku igbe wo ka ame fo shlamo iwo fetun wo ka se kusumi ekome ke agbene ame wiemo ekome ni wo ngo ame wiemo ekome ke futu o ba na ke wo gan wiemo de nche aya ahun ke akan wiemo ko ba futu na kanji bone ibale shi nsumia numoni shi manemi ni lehun iplan kenklen ka ajeje me fi aka chole ni amakoblan kenyemi ayikwa dani wikume kume fiu lemba fita heketi iwo kun blema amaman wole ni acheje me shigbe nsumia ni baba ibala akashi ye history mi ake Second World War mi hekuwe abaye nu homo wa ye pupa na no fe ahun den suponga shimon nu hingbe ko je ye amamane heko ni ajo nsanwan ke pupa anu fe na ayo ni ye na pa ke nu etan ewo be twi me ke nsukitu anu omia won ogan me ni wolile e afi ni ne ke yimo wa ke nsumia ni chonsumia shida ni nsumia ba afi nsumia podenche no miye papo bibi alo fa bibi o ko je nsanwan prison se egbe akwapin gondian asin eko ke shlan asin ahun ke ba boti odin su emi ye nsumia ke afutu niji nsanwan mante na chole amfran game chole amfran chime chole amfrano ewo kun eno mi ene ka amfrano ne no jigbe ni kanjeme ni chime ke cho ahun dani ne ke nu homo ne ni nchon ne ni bani akena nsumia gbe badumoshin ne chon nsumia iwo be nchu akebe insumi ama die nche eji twi bi awie mo ni game nya church gba ni afi insumi iwo be nye gbe die ncheji Kweiman da wogbeji man amama yes she no eyadumo she chon akenu oka akwapin meke twi meke akanse shlan hiwo amehu amewie mo ya fe tumo no dominate ni wo he wo wumi nakan e akenu jino ni yo common ni mo fe mo ka che ni na ni gbe ke ba domo shi iwo be ko na aka onu aka ke nsumia no nu blema aka shi ache arefe nsumia as amflano alo amama be he komito we no ni obe ye sen yele yeli ne mini jino ni mini ji onuchumo yemi yo to boni wo cheke nuchumo le gankusun na ke atolume aye atu Sɛitsɛ Obonufoi ache to boni wo chitan wo ke nke enyo na pe ma bo example amenuchumo krede noji no ni seno na ameta na amamechu na kan nuchumo henin iwo be boni obine wo Sɛitsɛ ye bie ke wo gbe na obafon ni wo chele ni le hun igbla mi enuchumo pote ni ji sen yele ake leji mo ni itasen na ni itasen no ni le sen kusun ni fi ofen Sɛitsɛ lenkele bana sane gba ya ke keji aye sen yele ni leji Sɛitsɛ benu ele blofo ba ke eye birthday kra jinwe iwo lele wokele ba gbasani shi ake ni boje nsumia ni oba shian oba oyichwe
hyehyɛ poten ye no ba atwu kewa ake atobolumu ni hyehyɛ na emi agye na atobo wo kaji sen ye le ko alo afi nu twumo ko ha sen o ye hegbe ni bo otwu ko wa alo ono le eji no no ba anye no otwu no kewa eji gbe na nu twumo ko na asani krede oba ka ye sen ye le no oba no ba twu yo oyu adon kene ke san bi mo ke bin glam pe kekeji lele nto boni oyu o aka ka meja asen no fe no ni ko sen ye lehi ni bi ni akayi osen wo fe wo wa na atawo ni bi e fe sho ni wo ko ni senche tun ekusun wo piale ni tun ekusun pepepe loji wo nu tumo shibe sen tumi ya empa yeli ke kusumi ko me le senche le nu tumo krede ni bi ne kwa fi enu tumo alo ton blofo me ka ke ko ha mo nu tumo o ha le materials ke tools dani ba anye ke tun ni e bonu ta ole we materials ke tools wo fe wo nu tumo ni mi hu nu tumo ni o ke cheme fe fi e komi no ta wo ne ke maje ni bi na fe ni sho pepepe na ke tun okusun we wo na kanji won wo gbe na alo mi ni nta che mi un gbe na wo kwe atu fe pepepe no fe no ehye no ha ngene o ba na kusun we fe o we yo wo ba da boshi wo ke senche hu chonwo no peten na etwu ha esen oyu adon you adon keji okai okwebe Anokwale Yɛ Ga ni fe mo mi no ni wo hie ni moni yo hyocha mi ji nyenye yo Naa Korkoi Achereku sabla tonkebo onu shishinjo onu shishinjo iko intele ni nkenpashi ko po hu epo nkenye hie mi lolo ni aje kotoku mi no wo yo ni Aklekweiman bi ke amensen yele ni wachi wo benke wo yo ekome le ba gbele no mi atwo wo ofa no cho gbe ku ofa na cho mi awon kwa mi yo awon kwa mi ofa na mapo 5 o no cho wo ka ke aye sen yele mi ni kusun poten no cho ofa ne kusu ni tun e si ana ejika isen yele mi di wo yo ni osian ni kan wo ba ma pe ba juo akọ wala e ko ni mo ko be iwale alo mo ko tawo noko ebe ba yue e ka juan wo ba oya boden cho ya ngan mi no ya chelo ba no ke ba le che ya boden cho ya no fo na aya ba poten na chelo lo ko te jwa mi ya ke mi na nyanyina mi nya ni chomo obaji no ke wo ne ke ba baji pote ya na ke wo chomo obaji no ke wo baji srotu pa na nyanyina ye mi ya ba ye mi o baji srotu baba o ni baji yen amedamo shike ha no ku poten baji le yo wa ni mo be le di mo ni bo wo ke wo ye ni le wo ye yi bi ye nu wo ke baji atawo wo ko wo ne ke e wale son e wale ye mi aja ko wa na wo bre bi na me tu ne ka kusu ne na me tu ameti ma wo wo bre ma pa ewo ina ke shika ke wo ji dwele ne ke ba na he mini je chomo wo shishi wonu shishi chomo wo shishi ba ko wo na o ke ro ba tue ba meni he wo kusu ni o ba no chomo kusun shishi o pa ne kusu edi mi no ni mi ma college bre ma ba ni na fi odi na kai o mi no nta ona ntu ke be bu ono obanina o cha no ole no ni pote wo na ke hwehwe oli ake akehwe ono ewo bohu o ke hwe ono ni dan hu ni ma he hu na wo ka yo si ampai o cho o kan kro ba che wa ni mo ni kan we ni le bo we ni bo ti pon o ba tele agbene ke wo wu ai wo yi
wodi ko ba tete pe abele ko woni me ko na me na mete ameti pe wo twa me pe pamba ya me bua ono no tun ko manye Ake ni wobata shi na hu me ba ka me ba me ka me shika eba foshi ekojunu ni mokofi one be eke nwe ehwie eyi mini he woni sa keke shika ahwe anmashi dani eke ba ahwe ba pese ko na pese e yo wadi mo ko no wodi ko no na pese ko wo ba wete bi ko npa pe ba ju e ha ko le he lai ko me ke ni mo pe mo no gbo o ba yi ka ju Nsomo reko ọmọ ko agada ni sai ọmọ sai mo yo baba mo wa so mo si oda so nsomo si nsomo reko ọmọ ko agada ni sai ọmọ sai mo yo yaku mo bo na le drama do Ubekede jini sampa si mbena ni yo ya asafo na mi di asafo ko chami ni ka asafo ache ngi ni ku ka ebe ni tun afa ya ise ni ka ko asafo bi an ko la wota ni no iwo be mene keji ake aye sen yele boji moni ohie asafo bi ahi ni nya asafo bi an ncho ke bo onu pa ebe de ngo ebe bi eba eti o be fan de hwe ashiam iwo gba wosan keji ye sen yele wole ake ebe ni Obonufoi a mantsɛ echo esi ewo nenye ne ye se ye kino ake ni yeshia esa ake ni cho ake ni yeshia egba wosa ati ko te jino ni ye fe ye se ye le yo sami ake kede mi wojensi ni wo asafo yele ni wojensi kede so de mo so ha ni wo ha wo asafo wo ha le eni ni so ha na kan bile so ha le wa asafo bi efe wo pe ye wo asafo tuansi ye wo omanjina na wo ka igele pepepe wo nye wo shimpe e ha se yele ke ha obonu si keda mi mu wo na ka wo Obonufoi ache ke hi meje wo me wo mene ha no wo asafo bi e wo na wo ye mi se papa ko ni ba na wo ka fe ti fe se ni kusum be se wo se na asafo bi e o mi a wo hi wo ka wo mi wo fe wo ka ha wo ye arewo ari wo ka wo ye ko wo ka mene ni wa na wo bi fa je na kan ko ba na oboni ke strot je fe do ni o ni me kwa bo ade ni wo ka yo wo afile fe ye bi e ti ni ke wo dundu mu mo ne ehin be je abo me wo e ani loko e wo asafo bi e wo na de fi ti won ya wo ni lo de na ku wo yo mo kire bi asafo abi wo ba ne wona ake ye efe futa ketala kase abo aka se ni shi mana ne ye bu anye he na ye oto e ko he ke no wo jin baba o nye yi na ke na ni e de se ko he mi se e ko ko ni mo ko ti on ne ke ni ne tenye shishu ni ye he te esishinu mu ake wonu ake ni ayewo seyele ni aha seku e o me wo fe wo asafo bi e o san wo ye ko ka jomo ko e ni na wo asafo bi e wo ya wo ni wo de bala sekele o ha na ka ashio ne to ne wo na go wo ka chuo wo na wo ya wo ni wo esishinu mi wo nu ni yo be asafo bi e ameke ame no ni blog coach all ake I invite am a party say ye birthday e wo keja ho ni emi aha sen ni sen ba ye ba me he gbe na me hu amayo eko o na fe ni jomo ni jo na kan ni yeli emi amehu ehye amenu
Yo, Naa Korkoi Oyadon. Eji senkoni atano. Idake senkoni himeje ka watuje wole benifi. Wameni wayo bia na wole benifi na katuje. Atano. Dabi. Yes. Bia naji enisani yo. Be wa Bible no yini kote mele ni Bible yemu wujini si onyo ka foshino tano na kanji se ni yo je onyo tano kusu se ni akale yo to bi ba ni to Bible ko ata Bible no pe bo le to mo se ni yo je Naa Korkoi beno yo na kan se etumo Bible no kanyo ida ke no ko mbona no teje no kala awie number 2 no le 2 na kan tumo hapo no Bible ni wo kanyo ko ba mantsɛ we yes Mimi he wana ahala yele shahala mo ahala no kokro yele yake efia he ni ke yele wote sensia yega aka ayaye sen yele mini he wo ya alema yele no ni meni me sen ba me mini he wo yele efia me ke wo ye duade wo yele wo mo na kan bi afo ni bi yejini si yele e different no yele yo different yele kaka yele si oto e yele e different no kaka yele fe kusu fe lo kaka yele fe kusu pe kusu e yemu onye o keduade afe kusu ne tumino to ayomo owo mo fi akeko hale eyo ne fi si yele kaka yesen yele ife ma ke beni yele yo fita yo aka yele ni yo ikusu hale ona to beni yo mo to no gba mi to be edi mo ko ni kokon sen si se yo de kokon no ye me se bebe esaka kenye aye sen yele esaka ajeri obo yake bo ko sen no bo sen ni yo keji aye yele be ake abajere ake ni bi ebo na je ake ni aba apa ni mo fe mo ba ya shan de ba wo ne bo sen no jo he odwen mo to mo beni yo na kan o na beni wo fe fo e ajele mi sika ke yele ke ni pi no mi ya mo ti mu fe mi yele no le ka pa mama na o be na gba Aye, Sakumo Krote, Nakole, Agoyo.